Kolomka joto hasteni lukorangno tai joto no buisho tai goriani khaka hamtai hamjak maya pharo tai ang joto media hainai rongno ani bu phaisingtui tai Swarna Komalni phaisingtui gobang hambai tai hamjak maya pharo Swarna Komala tabuk Akshay Tritiani offer cholina nai tongo 22nd April ni simi 3rd May jora ke tam offer tong ang norongno kaise ke sai khana roano puilano ang sanai lucky draw ni ke mega lucky draw tongo kainoi rangchak ni necklace tai daily lucky draw tongo kaitham rangchak ni poisha tai bumper lucky draw tongo diamond ni kaitham ring ke abo diamond paithene manai rangchak ni making charge tongo 25% off ke abo bade bo loge tongo ni rangchak paithene per gram 380 ke discount manai tai diamond paithene making charge 100% off mane diamond ni ke making charge runa sinanya ke tai tongo loge per gram 100 rupees ke discount manai diamond paithene inkai tai kaisa ang sana mo sungwani omo hai je chini Swarna Komalni je tuifang boni experience 40 years kakha ke aboni bagai no kabangma lukorongni rangsangni mani hamjakmani je light weight ni rangsangni mani hamjaknai tongnai rongni bagai kabangma light weight ni rangsangni mani khunai oro tubui phaiga norok phainai phaidi khakhai norok hamjagano tai kabangma offer choli tongo norok jotono phainai nai phaidi hamjagai norokni hamjakmani manoi rangsangni manoi diamond ni mani lang thang phaidi haino hai ang joto tibra hastini lukorongno Korea bujani baba Korea ni terni hamjakma tai khaka hamla par hambai dena khe Kolomka joto no Swarna Komal jelen shinoro offer cholinai Swarna khai 22 tarik April ni simi 3 tarik May jora cholinai offer dongnai making charge 25% off hai ke ba per gram 380 টাকা খাইনে নাই মানাই তারপরে তঙ্গ ডায়মন্ড তঙ্গ 100% অফ লগিও গো তঙ্গ 100 টাকা খাইনে per gram অফ গর ডেইলি লাকি ড্র তঙ্গ তিনটা গোল্ড নি কয়েন আর মেগা লাকি ড্র তঙ্গ দুইটা নেকলেস তেহিঙ্গে ডায়মন্ড পাইখিনো শুধু ডায়মন্ড পাইখে সিমি মানে বাম্পার লাকি ড্র তিনটা রিং মানাইতা ये फाइनेंस जतरो नाइ फेदी लेके सिनो डायमंड नि अनेक नो लाइट वेट नि माने रोको शॉप पाइजे एग्जिबिशन माने स्टार्टिंग रेंज 5000 থেকে स्टार्टिंग फाइनेंस जतरो नाइ फेदी